Со избувнувањето на војната во Украина, руската пенетрација на Балканот станува се позасилена. Особено тоа е доказ и показ во Србија. Србија веќе неколку години преговара со Европската унија, но тешко тече отворањето и затворањето на поглавијата со Брисел. Започна процесот на отворен Балкан. Во меѓувреме, земјите кандидати се обидуваат да ги усогласат домашните законодавства со европските. Како Србија се справи со борбата против корупцијата? Дали Европската унија има двојни аршини кон земјите од Западен Балкан? Во наредните минути следува разговор со Јелица Минич од Европското движење во Србија. Дали украинската криза ќе биде доволен мотив Европската унија да го забрза процесот на проширување со земјите од Западен Балкан? Pa to je dosta upitno. Jedni smatraju da to može da se desi, pogotovo što je ponuđen jedan novi okvir, jedan novi instrument u saradnji Evropske unije sa susedima, to je Evropska politička zajednica. Pregovori su zamrznuti sa Turskom, sa Ukrajinom i zapravo je priča tek pokrenuta i vidjet ćemo koliko će taj dodatni mehanizam da podrži dosadašnji proces proširenja ili će da ga na neki način razvodni, jer tu ima mnogo zemalja koje sa istoka Evrope koje takođe imaju aspiracije u perspektivi da li da uđu u punopravno članstvo ili da se mnogo tešnje povežu sa Evropskom unijom. Кога се промовираше идејата за Европска политичка заедница, првите коментари беа во јавноста и меѓу земјите од регионот дека тоа е уште еден обид Западниот Балкан да се трне настрана на одреден период и дека всушност тоа е уште еден показател дека кај земјите членки не постои расположение за забрзување на процесот на проширување. Што вие мислите? Pa nažalost, prema onome što se u praksi odigrava, čini se kao da je Zapadni Balkan u izvesnom smislu sve dalje od Evropske unije. Jer u početnom periodu taj proces je imao zamah, postoje veliki entuzijazam u regionu. Evropska unija je pokazivala znake da zaista želi da zemlje regiona uđu u Evropsku uniju, pokrenuti su pregovori prvo sa Crnom Gorom, potom sa Srbijom, ali onda je proces za ostale, na primer Makedoniju i Albaniju, se jako dugo u vremenu razvukao. A opet Crna Gora je ušla u probleme političke na domaćoj sceni. U Srbiji se uopšte ne vidi entuzijazam. Srbija nijednog trenutka u poslednjoj dekadi, u poslednjih 10 godina, nije pokazivala izraziti entuzijazam i jasno dnevno opredeljenje ka Evropskoj uniji, nego je stalno tu bilo trgovanje sa odnosima sa Rusijom, sa Kinom, sa arapskim svetom, sa drugim partnerima, jer objektivno Evropska unija zapravo nije isporučivala dovoljnu podršku i evropska komunikacija ka regionu nije bila dovoljno hrabrujuća. Da ne govorim o tome kakva je komunikacija u regionu u odnosu na evropske integracije. Ona je zaista, kako da kažem, u toj meri skromna. Ako se recimo poredi sa stepenom PR-a, komunikacije za otvoreni Balkan, pa to je neuporedivo. Србија и Македонија се чини дека ќе треба да направат големи концесии за да го забрзаат процесот кон приклучување кон Европската унија. Официјален Белград ќе мора да изнеде решение со Приштина, а Македонија после договорот со Грција сега како главен столб на сопнување е спорот со Бугарија, иако
започна скринингот, Македонија го започна скринингот за преговори со Европската унија? To je tačno, to su veliki problemi koje naše dve zemlje moraju da reše, ali oni su veoma različiti. Naime, u Evropskoj uniji postoji visok stepen saglasnosti oko toga šta Srbija treba da uradi. I to nije samo Evropska unija, to su i Sjedinjene države i taj pritisak prema Srbiji neće popustiti, taj uslov se neće povući bez obzira na 5 zemalja koje u Evropskoj uniji članica koje nisu priznale Kosovo. To je relikt ratova na prostoru bivše Jugoslavije i tu je teško zamisliti da će se neki veliki ustupci učiniti Srbiji. Situacija sa Makedonijom je drugačija i tu je postojala velika spremnost u Evropskoj uniji da Makedonija mnogo brže napreduje i Makedonija je zapravo bila među bivšim jugoslovenskim republikama koje su dobile status nezavisnih država, bila je najbliža pokretanju pregovora i članstvu u Evropskoj uniji odmah nakon završetka rata. Makedonija je bila daleko ispred svih, ispred Hrvatske. Međutim, taj proces se u toj meri razvukao. Drugo, u sistemu odlučivanja Evropske unije postoji veto. Znači, bilo koja zemlja članica može da taj proces odugovlači i blokira, što se pokazalo upravo na slučaju Makedonije. I to je nešto što se sada u ovim idejama oko Evropske političke zajednice pominje kao jedno od veoma važnih pitanja sistem veto odlučivanja, da se moraju menjati neki konstitutivni dokumenti Evropske unije i da će jedna od prvih stvari biti sistem odlučivanja. Kvalifikovana većina ili mogućnost stavljanja veto na bilo koju odluku Evropske unije. Како го оценувате нивото на земјите од регионот во однос на демократскиот капацитет, спроведувањето на оние европски стандарди на кои постојано алудираат Брисел во делот на доброто владење, борбата против корупцијата и криминалот? Pa ja mislim da mi imamo jedan proces nazadovanja u regionu. U nekim segmentima ima određenog napretka, ali generalno oko vladavine prava i razvoja demokratije i demokratskih institucija i demokratskih procesa, počev od izbornih sistema, izbornih procedura, izborne prakse i tako dalje, mislim da imamo proces nazadovanja i recimo za Srbiju se to vidi na listama raznih međunarodnih organizacija koje prate te procese, vidi se da Srbija nazaduje prema oceni onih spoljnih posmatrača. I u izveštajima o napretku Evropske unije takođe se registruje to nazadovanje u Srbiji. На што се должи руската пенетрација пред се во Србија? Иако српскиот претседател Вучич неодамна беше категоричен дека ја признава украинската целовитост, но јавна е тајна е дека српските власти знаат добро да кокетираат, хипотетички кажано, и со Москва, и со Брисел, и со Вашингтон. Pa ta politika je permanentno dvosmislena. Čim se potez povuče ka jednoj strani, odmah se povuče neki potez koji bi se mogao i drugoj strani dopasti, kolektivnom zapadu ili Rusiji. Tako da najnovije je to da, na primer, prosto Evropska unija, Brisel, je bio šokiran ovim potpisanim sporazumom između našeg ministra spoljnih poslova gospodina Selakovića i ruskog ministra spoljnih poslova gospodina Lavrova o saradnji i konsultacijama u bilateralnim odnosima i multilateralnim odnosima u spoljnoj politici.
To direktno protivreči svemu onome što Evropska unija očekuje od Srbije. Međutim, s druge strane, odmah je data izjava kako Srbija ne priznaje rezultate referenduma u ovim oblastima koje je Rusija u ovom dosadašnjim ratnim operacijama osvojila. To je stalna politika Srbije, stalna dvosmislenost. I Srbija zapravo, za razliku od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, na krajnje nezadovoljavajući način prati spoljnopolitičke odluke Evropske unije.